إيران الآن ليست دولة إسلامية. Azırkı İran İslami ülke emes, balkim Safavi ülke bolup eseptelenedi. تجولت في إيران Men İran'dan şahar jana kıştaqtarında bolganmın. 30 yıl boyu al jerlerge qattap jürdüm. على مدى Britaniyanın 30 سنة. Cambridge Üniversitetinde Irak şiaları jana alardan sayasi pozisiyalarına tiyeşelü temada doktorluk disertasiyasını bütürgüm. وشيعة العراق Bol hareket menden Irak'tan Najaf, تحديدا Karbala jana başka bir neçe aymaqtarga sapar kılığımdı talap kılgan. في العراق Kiyin İran'a jana Qum şaharına bardım. في العراق الفرات Oşonda ele şialardan tanımal borborları bolgan bir neçe aymaqtarda boldum. ثم Uşul izildönülörüm natijasında öte qooptu jyntyktarga keldim. Men bulardı musulman qoom emes, balkim asıl persler ekenin kördüm. Bulardan İslam dinin önügüsünü kızıkçılığı jok, balkim İslamды bozuğa maksat koyuşkan eken. أساسا وليسوا مسلمين. 1501 жылы İsmail Safavi İran'a padişah bolgondan baştap, türdүү kısımlar jana ölüm jazasına tartuular menen oşol jerdegi Pers halkına Şia etiqatın kabul kılууga majburlangan. Alar bul ubakıtga çeyin ahlu sunnany erçişet ele. Oşol ubakıttan baştap İsmail Safavi Vatikan'a erçigen Portugaliyanın ökümdarı Manuel'ge kat yazdı. القتل Hatta Portugaliya biyligi menen birgelikte Mekke jana Medinaga karşı dayardık körүүgө çakırdı. Bul kattar azırkı ubaka çeyin Britaniyanın muzeyinde saktalıp turat. Men oşol jerdegi kattarga köbö bolgonmun. ملك Bul жазılmalar 16-cı kılımdın başında bolup, İsmail Safavi jana Portugaliya hükümdarı Manuel'ge tiyeşelүү. الجهاز على Hatta İsmail Safavi aytat. هذه يا شباب. Emne üçün Pers askerleri, jana Portugaliya askerleri Ciddada jolugoşup, Mekke jana Medinaga dayardıktarın körüşpöйt. إسماعيل الصفوي Munu işke aşırmakçı boluşup, İsmail Safavi'din askerleri, jana Manuel'din askerleri jolgo attanıştı. Manuel'din askeri Saudiyanın batış jegindegi Ciddaga kelip toktoyt. İsmail Safavi'din askeri bolso, Najiddegi Kariya deb atalgan aymaqqa kelip toktoyt. الجهاز على بكر Allah'tan Mekke jana Medinaga bergen rahmatı bolup, Manuel'ge Portugaliya borborunan kat geldi. إسماعيل Anda aytılıusunda Portugaliya taxtası qoop aldında turat. İçki qozgolongdor köböyüp jatat. Oşonduktan tezirek artqa qaytıp, taxtını saqtap qaluuň zarıl deb жазılgan. Natijada Manuel artqa qaytuuga majbur boldu. Jana öz askeri menen Najidge kelip toktogon İsmail Safavi'ge kol saluunu keçiktirүүgө majbur bolup, zarılçılık menen artqa qaytuusu boyunca kat jiberdi. تجاوز في Natijada Allah'tın rahmatı menen bol hareket keçikti. أمر أمري Kebir insanlar bizdin ortauzdu İslam dini biriktiret. Biz bölünü düşünçösünü baylanıp kalbaşıvız kerek. 25 Bol sıyaqtu nerseler biz menen İran'dın arasın buzuu üçün Amerikanın oyunları dep aytuuları üstürtön sözdür. Hakikat bolso mından başkaça. يحتقرون Men İran'a 25 yıl boyu tönkörüştön murdağı 1975 yıldan baştap 2007 yılga çeyin qattaganmın. Al jerdegi halk Araptardı kordoşot. Men alardan köp jetekçileri menen joluqqanmın. Tönkörüştün jetekçisi Humayni'den baştap Rafsanjani, Hatami Sımal murdağı akimder. Oşondo ele Natık Nuri, Hasan Ruhani, Abdullah Nuri, Mahtavikani, jana vilayati Sımal keňeş müçölörü bolgon İran tüzümünün liderleri menen jolugup süýleşkönmün. Alardın barın Araptardı kordo tüşünügü biriktirip turat. Oşondo ele alar azırkı proseslerdi Araptardan öç aluu üçün tarihi mümkünçülük dep bilişet. Sebebi alar Pers yerlerin musulmanlar tarabынан fatih kılınuusun Araptardın baskını dep karaşat. Pers madaniyatın, tilin jana tarihi jetişkendiklerin jer menen jeksen kılgan dep bilişet. Jekemen İran menen İsraildin ortosunda okşoştuktar bar dep esepteyim.
Бұл сөзімді Кувейт университетінің Саясат тану факультетінің ректоры қатары, жана Саясат тану илимinin бүтүрүүчүсү қатары айтып жатам. Иран менен Израилдин ортосунда чоң жана кооптуу окшоштуктар бар. Биринчи окшоштук. Израил өзүн арабтардын үстүнөн аскери тараптан күчтүү деп билет. Ошондой эле Ирандагы араб аскерлеринин үстүнөн өзүн аскери күчтүү деп билет. Ошол үчүн да ар күнү бизди жок кылып жиберүү жана бизге каршы согуш менен коркутууда. Бул сыяктуу коркутууларды жеке өзүм бир нече жолу Иранга болгон зыяраттарымда тышкы иштер министри, улуттук коргоо жана университеттериндеги Ирандын жогорку кызматтагы ишчилеринен укканмын. Жогорку кеңештеги тышкы иштер министри бөлүмүнүн башчысы Хасан Рухани Тегеранга жана жогорку кеңешке расмий иш сапары менен келген Кувейт улуттук ассамблеясы мүчөлөрүнө Булуңдун батыш жээгинин баары Перс жерлерине кайтат. Силер арабтардан бул жерлерде эч кандай акыңар жок. Бизге мүмкүнчүлүк болоору менен силерди колония кылабыз деп айтты. Биргелешип кызматташтык кылуу максатында зыярат кылып келген расмий элчилерге коркутуу иретинде ачык айкын ушундай деген. Демек Иран өзүн аскери тараптан күчтүү деп билет. Жана Израилда өзүн аскери тараптан күчтүү деп билет. Экинчи окшоштук. Иран өзүн араб дүйнөсүнөн цивилизацияда, тилде жалгызданып калгандай сезет. Израил да өзүн араб дүйнөсүнөн цивилизацияда жалгызданып калгандай сезет. Бул жалгыздык Израил жана Иранды бууп бара жаткандай түйүлөт. Үчүнчү окшоштук. Израил тарых бою арабтарга жана мусулмандарга карай жек көрүүсүн сактап келет. Ушундай эле Ирандагы тарых бою арабтарга жана мусулмандарга болгон жек көрүүсүн сактап келет. Шахнама китеби бул жек көрүүлөр менен толуп ташкан. Фирдауси бул китепте ушундай дейт. Кандай кылып чегирткени жей турган арабтар Перс жерлерин басып алуусу жана муну исламий фатх деп атоосу мүмкүн. Фирдауси Шахнама китебинин башка бир бөлүгүндө мындай дейт. Арабтар төөнүн заарасын ичкен бир убакта Исфахандагы ит муздак дарыядан суу ичет. Азыркы күндө бул китеп Иран түзүмүнүн Кураны болуп эсептелинет. Бул аркылуу арабтарга болгон мамилесин белгилешет.